Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali kumahhala nje okhipha isho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku kulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ongakwenza-ke nje lapho usicindezele-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba engilethele lona namhlanje ngilethele-ke lana-ke ikliphu-ke enye-ke insizwa-ke edumile-ke laphana-ke ngokukhuluma-ke izinto-ke ezinganambithiseki nge-M_K-ke laphana-ke. Le nsizwa-ke ibisiveza-ke okunye-ke laphana-ke ibiza-ke i-M_K ngesitokufela-ke yaveza-ke nokunye-ke koda-ke angifuni-ke uthi-ke mina-ke wezwa ngami kuphela nje into engiyenza nje ngizodlala-ke ividiyo-ke uzizwele wona-ke. Ngizocela kuwe laphana ukuthi masuzwile-ke le vidiyo lena ungene ama-comment section ufisho umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu ukuthi-ke wona-ke ucabanga kanjani-ke. Masicindezela ibhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Uphakela umthakathi uhluba udlu bekhasini. And ngiyafisa ukuthi avele umuntu from esitokfeleni osi-understanda kangcono ongaba kwi-broadcast naye njengoba kade ecela. Mhlambe khona indlela abanye abantu akazobacacisela ngesayidi elithile. Kunabantu akade benamandla bahlulwe ukwenza izinto bese kwa-ANC. Till kwaze washaya isikhathi sokuthi kumele ukuthi baphume seyibahlulile. Yekela i-former president uJacob Zuma kunabantu ade bengomeya kunabantu ade bengamakhansela. Kade beyilokhu nalokho abephethe amandla. And uphakela umthakathi uyayisho enye into uthi kunabantu abaphelezela abantu abathize abangazi ukuthi baphelezela abantu abathize ukuthi bawushaya intambo kuyiqiniso. And sizokhuluma ngesitokfela ngesihlalo esingakhulumi ngaso sididisa abazali bethu kakhulu. Kangizwa nje emakhaya nginamanje ngihlezi ngibabuza ngiwafonela ukuthi hayi bo kwenzakalani manje lokhu bebuza mina la uthi ayibona izinto zenu ngokulala kakhulu ube nama-smartphone nibuya kakhulu no-TikTok ngoba kuhlezi kungamanga ngasona sonke isikhathi kuthiwa kuzokwenzeka lokhu kuthiwa linda icala kuthiwa linda lokhu ngasona sonke isikhathi. I don't understand the provocation part le abanye abantu abakhuluma ngayo. Lokhu ngiyakusho khona umfowabo wakhuluma ngakho uDichris Phungulu ukuthi sikhonzena naleya nsizwa leyo. Angiyazi ukuthi yona yiphi noma kumele ukuthi kudisive abantu. Lento yepolitiki imbi ngento eyodwa ngoba uma usemathandweni kunzima ezinye izinto ukuthi ukwazi ukuyibona. Nigcina ihlukana imbono kahle kahle. How come I myself njengoba ngiyiyouth kulesi sikhathi lesi ngingabeka amathemba ami nekusasa lami to an 82 years plus person. Kumuntu ona 82 years plus ngibeka amathemba ami nekusasa lami ngirelye kuyena yedwa. Who's relevant kwisitokfela except uJacob Zuma? Whom do you know? What is new ku-MK bayishoyo engakazishiwo mhlambe even nayi EFF ngoba yonke le nto leya mina ayikho into etheni entshe special engisayizwile. Kuya ngokuthi into ishiwo ubani uyishe kuphi kuphela into enginothise ngabantu basemzansi ukuthi into ishiwo ubani eyisho ekuphi ngasona siphi isikhathi. There is nothing new and special. EFF has been preaching one the same words. Ngapha futhi into niphika ukuthi ngicasukile into engaze ngibona uJacob Zuma une-membership yakwa-ANC. Ukhongolose ngoba vele ngicabanga ukuthi seyihlukene vele manje kumele ngicambe umhla 17 kumele bavele bacacise ukuthi bayamxosha noma benze njani. I-membership yakhe bayilentozana bayibulala noma kwenzakalani. Manje anisho ngoba nanithe wathi kanitheni nanithe une-signature laphana akayidiregister ngani ANC emhlukumeza kangaka ongasesiyona. Hey laba bantu laba sitokufela bazoxaka uyezwa.